apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nay, apayan bakit? Rabiin, ngam di ka pa'y nakaluto iti pangrabyan tayaw. Sapay, madisiin ako na naggapoy di bangkag. Ay kwa nga main lakay. Anya kwa? Naibos nga minun ti bagas tayo. Ah. Iso asa anak-anak kaluta. Anya? Mabain na mo nga main amapan umutang ijeter sina ni Mare Upay. Nga main adapay la utang ko ijay. Ala, ibaon ko man ni Roldan na mapanpay la pumulod ijayan damir na. Ay kitwan bareng adapay la bagas da. Si kamat kayam, Roldan? Wen, imayak tayong baonak ngamin ni Lulo. Ha? Taapay? Bumulod ako may tibagasyo. Naibos ngamin tibagas mi. Iswa sampe ang nakaluto ni Lula. Ay na Roldan, pasensya ka na. Ngam awan ti maipabulod ko kan ka. Ha? Adda bagas mi anabati. Ngam umanay lang nga isaang ko inton bigat. Kasta ka di anti? Pakibagamlatan kin ni Lolam apasensyawan. Wen anti, inak nga roden. Agyamanak. Anya, awan tim pabulod ni Mirna kan ka. Awan Lola. Ngamin, umanayla ka nung nga isa ang dahin ton bigat ginabati abagas da. Anya, ay unay matanda di Mirna. Nagimot matan. No iso ti umay bumulod dito'y balay. Ika, ngam itatada tao ti bumulod, awan. Ha? Paymanday di Mirna. Ha? Addan tula kasapulan na. Talaga nga imutak man. Oh, kasano nga ita? Awan isa ang tayaw. Lola? Ha? Saan la arabi ay mapan ko sugudan da di babae? Ala, hustoon, di ka nagunget bakit? Anya nga ro ti maramidan tayaw. Noawan may pabulod damir na. Ay, talaga nasakit tinakam ka. No iso ti umay bumulod, ika. Ngam itatanda tayo ti awanan, naimot da. Gustong kunak, naira na nga ron nga awan bagas da. Kahit anya nga ron ti kanan tayo ita. Ay na, siya akong timapan ijeter sina ni Mari Upay. Bareng pautangan na, kurada pa'y utang tayaw. Balaing ka nga rudan, sambutam, tanay rabiin, amangan no agsaran. Ay naimbaglakit din ta nagsabat tayo, nana. Ay, di nakasarsarita si Kamirna. Ha? Ni, nana, apay nga agong ungat kayo ngay. Ay, jak kayat ti makisarita iti imot akasgan ka. Panunotem kumamat no si kati umay bumulod iti bagas ijay balay, ikan ka. Ngam idi imbaon ko ti apo me, amapan bumulod kada kayaw. Pulos nga awan inted mau. Kwa ngamin nana, pasensya kayon ngamin nairanamat nga awanan kami. Kan saan pa'y ngamin ang nagsweldo nila kay ko. Iso nga awan bagas me. Adula amin nga bagbagam. Manipod ita. Awanan ti binuludan, na? Ha? Nakaimimot kayaw. Di agiinimot tayaw. Nanya ko ma. Kita man lang, no di kay umay agpakpaka si abumulod ijay balay no awanan kayo ba? Anya? Anya? Kasta timbaga da dya bakit kan ka, friend? Un friend, gapula ang tadyak pinabuludan iti bagas idi na minsan nga aldaw. Kas namot din ti bagbagana. Ay, wala matanda dya bakit. Ever since nagalas at talaga ti ugali da dya abakit.
Oray idi si bibiyag pa'y day di inang ko. Iso ti bagbagana. Nagalas ka no ti ugali na. Bay amon Anya nga rod no di na maawatan ti ipakpakaawat ko nga awan matlaang ti bagas mi. Di na lang maawatan, met. Bakbakitan na nagalas ti ugali na. Ala bay amon. Saan nga iso ti pagsaritaan ta? Amangan no adda makang ket idanon daken kwa na narigatan. Ay, sa bagay. Ay, manulangan abulan ti urayan. Agapit tayo matan itimula tayo arambutan lakay. Ay, huwag nga rod bakit. Addan tumat ilakok iti palingkay. Kan addan tumat igatang ko iti bagas tayaw. Iti kasta. Saan tayo amapan bumulbulod iti imot akaaruba no kasjay nga awanan tayaw. Ay, wun gayam. Mapan mo man kit di isim pa jay nakitak itay asa nga ti rambutan lakay. Ijay manang. Ijay likod. Adda nakitak itay asa nga alimampas ijay alat tayo. Amangan no puro sendamir na narigatan. Anya, ay unay kan. Sana nasayat dahi tanga aramidam iti kaaruba. Dakes, tinaimot. Ibagbagakan ka pun siya na. Iti kasjay akinaimot na. Pulos mat nga awanan ti maramanan na. No agapitak to iti rambutan. Ultimo may sabukal, awan maramananda. Anya. Ala, ingkay simpaday jay. Marana akla puro senda, darum ko ina. Naimbag pa'y kada kayo. At damanan ti bunga di mulay o arambutan, Roldan. Uwin, umadani man ang ti panagaapit. Ay na, sapay la kumatamang tatto ni Lulam. Paborito man ti rambutan. Kumaa, ngam na ko na ni Lolak. Apulos ka no adina kay ikkanen, oray may sa abukal. Ha? Taapay? Naimot ka no ngamin ni nanang mo. Iso kas timbagana. Nangag ko di na minsan, nga iso tibagbagana ka ni Lulok. Anya? Isa gumatang kay tulangan iji palingki. Ngamin, saan nyo amaraman ng timula mi arambutan? Anya? Kasatimbaga ti anak mo ken ka? One friend, talaga gayam anasakit tinakam ni Nana Virginia kanyak. Gapulaang iti saan ko apa nagpabulod kadakwada iti bagas. Bay amon tag sakit lata tinakam da. Tinapateng, nalinis ti konsensya mga awan ti dakas ngay naramid mo. Sa bagay matkit di Kananya kuma, nung di da kay padawatan iti bunga ti rambutan da. Kabala mati gumatang. Ay, unayin da di abakbakatan. Wan matkit di ngamala, bay amlatan No pagragsakan na day jeng aramidan na kada kami, makaamumatan Ala, umay ka dito itagay ayam ta. Amangan no makapungtot kanyak ni Lulam no makita na. Saan? Di ka madanagan. Pisi ni Lulak iji likod. Agburburas iti rambutan. Kasta ka di? Apay nga da ka ditoy, si kang anak ti imot ataaw. Imay ka ditoy, asaan ka nagpakada kanyak numabalin ka nga umay. Ha? Siguro, amom nga agburasak ita iti bunga ti rambutan na niya. Iso nga inranam ti imay akon di makiayayam iti apo ko. No ti panagkunam ket ikan ka. Nagbidot ka nga ubeng. Pulos nga awan maramanam. Alapok, mangan ka iti rambutan. Ngam di mo ikan day ta nga ubeng bayam nga agtilmon amang buyaken kamangan. Anya? Ala, huston anak ko. Lipatan mo no anyaman ti imbaga day di abakit kan ka. Nanang! Di ka madanagan. Adda intad ni tatang mo asweldo na. Bayam tay gatangan kamot iti rambutan ijay ili. Tapno saan ka nga umapapal iti kaayayam mo, wan? Wen, nanang! Ala, gusto nga rodan, anak ko.
Ay na, nasaysayat no kasaritam tayo bakit? Ha? Sana nasayat aramiden na. Noad ako magura na kan ka, si kalaan ko ma. Di na iraman di anak mo. Kumaangam saan mat, friend? Uray mo tan inosente nga ubing, iraman na. Hay! Nagalas ti ugali na dayjay. Wan nga rod, barang numara na akto. Kasaritak man ngagpaiso. Nasaya at na nagsabat tayo na Virginia. Oh, apay, aday bagam. Ti may papan iti inaramid yu iti anak ko iti na minsan nga aldaw, nana. Ah, saan kumamot akas di anana? No adagura yu kanyak, kada kami nga agasawa, saan yu kumamot nga iraman ti anak mi? Awan amuna dayjay. Adulamin manan nga bagbagam si Kamirna. Anya? Awan ma, tidakas nga bagakan ko, ana. Apay, nana. Nasaya at kadi para kada kayo apabainan nyo di anak ko iti sangwanan ti apo ko yo. No baliktaden tayo ti sitwasyon. Tayjay mat apo ko yo ti pabainak iti sangwanan ti kaayayam na. Saan nga tang agsakit tinakam yo, nana? Ha! Adulamin nga mo. Ala, agsao kalat ta aginggat kay kayat mo. No siya, innakaon. Anya? Sa dino ti papanan nyo, Lola. Apay akas ta ti kausyo. Di ta kala nga po, kwan. Inakagburas iti rambutan akananta. Wen, Lola. Mabitak laang. Di ka pumampana, wan. Amangan numapan ka manan, makiayayam ijay ayan damir na. Saan? Saan ka mapanijay? Mabainak namin ka ni Auntie Mirna. Anya? Ing kayo nga rodan, Lola, taurayan kayo ditoy. Apag iswa kayat ko ti mga niti rambutan. Aday ta po. Mangan ta mangan. Kabayatan nga adupay ti bunga ti rambutan tayaw. Wen, Lola. Oh, kita nananam atalaga ti rambutan tayaw. Anya? Saan akas iti rambutan ti daduma nga awan ramraman na. Wen, Lola. Ha? Ha? Anyat mapaspasama kada kayo? Natil mo yun sa amotin ti may sa pukula rambutan. Ay, Lola! Kasano da ito yan? Saan mo ta na makaangis ni Lola? Diyak mo ti ramidat. Ay, mga babak iti karo ba? Ha? Mabit na nga. Aramidak kan ko na ti insuro da idi kada kami. Tulungan nak amang ipatakdar kan ko na. O sige, hop, hop. Aday ta, nairuwar yun ti si bubukal arambutan anak kanyo, nana. Ay, agyaman naktay may kayaw. Wala na. Naimbag ata na ira na nga da kami di balay damir na nga agkap-kapi. Idi nang ngagmitipukaw ti apo ko yun. Ay, kasta ka day. Ay, agyaman ako unay. Nuawan kayo anang tulong ka na kamay. Diyak mo no anyat inapasama kanya. Ay na. Amangan ano na tayo kayon. Ang at least, nailasat yun, nana. Rimuar, ti may sarambutan, ana isalat, iti karabukob yun. Anya gamin ayat yar aramidem. Kas kalagdada mo ang mga iti rambutan mo. Ay, wan nga rod lakay. Yakbat na puutan basta insubok latan, jay si bubukal arambutan. Ay, kasano no awan dagiti timulong keng ka. Di awanan. Ay, mababainak unay kinimir na. Ngamin, no saan agapukan ko na, amangan nun ataya kaun. Day tati panunutem. Nagalas tim pagpakitam kada kwada. Kasla di mo ida kasapulan. Anyang hay ita. Lakay. Ala, agpapigsa ka. Taing kanto agkid daw iti pamakawan kada kwada. Iti dakes ngayong pagpagam.
siguro no awan timulong kadakwada ay nanatayin da dya bakit. Una, friend. Kita tila nga na itay kat ngimisit ng tisubil na. Flang adi? Na yung paglakid din atan ang nagtatipukaw jay ubing. Un nga rod. Ay, nagalastumot kami ti ugalin na. Anya nga ita, kanakaimimot. O, dandani ison ti impatay na. Ala, huston, friend. Bay amon. Barang iti dayaan na pasamakan ko na. Kat maamiris na amin dagiti dakas ngay nararamid na kada kami akaaruba da. No maamiris na Ang no saan ay na. Talaga asagad to the bones ti kas nga ugalin na. Ni, imot yung man ti pagsokdalyo iti rambutan, Lola. Mapangkagburas. Ang saanan? Ang mga numaisalat to man hindi takarabukob yun o kanan tayo. Saan, apok? Ha? Saan para kada tayo ti mapan ko burasan? Anyangay? Mapanak ag buras iti itid ko kinimir na. Hay? Tapno adaman mo't pangramananda ijay anak na. Iti kasta, saan dan agumatgatang ijay palingkay. Ha? Kahit yung sawan, saan yung idaakagura? Saanen, apok? Saanen? Anya, mangipan kay ti rambutan ijayan da Mirna? Wen lakay. Ay, siyak pa yan ti mababayin ka ni Mirna. Di ka madanagan, lakay. Si pupuso ka mapan agpakawan kan kwa na. Pagbababawyak amin, dagiti nalpas nga nararamid ko kadakwada. Nasaya ata na panunot mo dayta. Wen lakay. Sapay la kumata mapakawanak ni Mirna. Nasingpot ni Mirna. Amok ang mapakawan na kadayjay. Saan ang managimula iti sakit tinakam ni Mirna? Ha? Nana Virginia? Mayak, Mirna. Itad ko kumakada kayo da iti binuras ko itay arambutan. Ha? Ay na, agyaman ako na nana. Sigurado ang magustuhan di anak ko da ito Paborito na ngamin kay. Awan anyaman na. Ay, Mirna balasang kaw. Pakawanan na kumakadagiti na aramidakan ka Kada kayo. No awan kayo at imulong kada kami idinaminsan nga aldaw. Diya mo no si bibiyagak pa'y nga aging kaita. Ay nanana, awan anyaman na dayjay. Awan mati sabaling agtitinulong. No saan ada tayo nga agkakaaruba? Saan ka di? Wan matkit di balasang kaw. Ngam nagbalinak ngamin adakas kada kayo. Kasta unay akinaimot ko. Kan anya pa'y apamadakas timbagbagak iti kontra kada kayaw. Ang tinulungan daklata. Saan yun apanunutan dayjay, nana? Tinapatag kanya. Kat naamirisyo dagiti bidot yung. Agyaman ako unay Mirna balasang kaw. Nagsaya at kaatao. Ay, nasaya ata nagranata, Mirna. Wan tata. Mala, paspasensya am kumati nararamit ti asawa ka. Awan dayjay tata. Da kayo kit di man. Kay nagihaman ng iti panang tulong yung kadakwada iti apok, idi na minsan ngal daw. Ay, noawang kayaw, ay jak amaw. Awan anyaman na tata. Agihaman na, iti kinaanos mo akaruba, Mirna. Ay nawaw! Di ka agbalin adakas ken naimot iti kaaruba. Tapno tulungan da ka no sika ti agkasapulan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Mr. Jeffrey. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.